Lagi hambai, jadi sini opini di bawah dapat official, bila nangmani kaisa non itu sakanya lima saja. Sengjoto saya mana tangnai umas di 15 tarik, 3 Maret 2021, ane yang berarti di Afrika, YTF di Secretary, National Opini agar di sini Bobby Joy, berbunyi Bobby Joy dia, boni mengai ereng, bawa hanya bisa biozoni roka ini. Social media abo boni kudak mani abo bosi saimaya ini পর্যন্ত পতি প্রামো থাবো কোনো মতেই নো আগা পাতি থাংনাই নমা হাই বনি পাপ গरै जों गाहके साइमानो बनि बाङै बनि मोंनो नाजाक मानि बाङै बबलाय खानुजाखा जों जतनो फाइग्रा दि अमा हाइकले इंलियानि बो जों जत दिंखा ओ रिंजाक मजागा फाइसक फाइजा यां तंगो National Opini agar YTF Vice President bermenang Pradon Zomatia, dia bertanggung jawab di Joy Tonggu, yang di senior leader sini Tonggu, sini ndak komol dan sakit Zomatia. Dia bahannya proses ke mempunyai jodoh yang wajib Tonggu, government Tonggu, jodoh yang macam itu, asal baik. Oke hai sih, burung kenang ane mama neng dia beras Zomatia nak lagi, boni Joy Tonggu tu ang sawis sabai mai hai sih. Omo hai tapi wajib ya boni. थांनाय आगे 2 बोसोर सिगां बहाय बिजेपि थांनानै बाङै खुब जायदौखा आब्राव बिसिनि एमएलए थाङै बनो थाङै नव थाङै अमाहायके बाइके नायबा बाइके थागे जायाखै ब थाङै वाइसा किसा किसु हेल्प खाइबै मनो थाङै रइजा ओंखायके ताबो कक्से सामानि हायके सावर जागो एमडीसी नाइलिया एमएलए नाइलिया नोंसाय बुरा कोक नोंसाय एक्टिभ लिडार कोक दिनै पजन जतो सिनायजै दङ नोंके बाइके अर जागा नायजै नों खाकयबै हाके नोंनि साइडआव खाबा निनि चरित्र बानि नों पार्टी अफ नोंसिया जालिया ओंखाना अमो जतो स्टाइल हायसि ते थांनायाव बाहाय नों अमो हायरक बखायखा जतो मिटिं गो जेनारेल मिटिं गो जतो सयरो लाइमा न कायसा एप्लिकेशन सयै पिनआप खाइबै अमो बसि कैंडिडेट नि बाङै आनो सापुट खाइबै माने रहिम बो सेन्ट्रल रोड लां थाङै गोबां बर' रनो बो कनभिन्स खाइमा रबो जों नु अमो हायबनि चरित्र बनि बाङै जों स्राय सानाय बे कायसा बर जागाबो रिटार्निस ग्रुप हिनै खाबै कयजुनानो बो और जागाबो थांनो हांखाइके सिनि जे रिटार्निस ग्रुप थां हांखाइके बाजेट मानाय बा रां मानाय हाय मानाय हिसाबै बदलां थांमासि बन नगर थांनाय र कुनो और जागा जयनिं मा खाइनाय हिस थांमानि हायसि बाके प्रिप्लान खाइबो बनि वासबै 2-3 जना बाय वासबै बो माहायके साधारण बर' रनो लां थाङै बो माहायके बर'नो फालमानि हायनायसि मोनबाबे जों थांनाय बनो कसिनि बरबुरिया गामि yang di Jawa besar, bon against ke replacement kajar tahu. Om hai klaibai, tongmonggo bo, om pino, BJP no bo to sai ro ka sias khane he, om pi 100% or om pi kuno na BJP na CPM na Congress, uno party or jaga bo na 50% manai na 30% mana om hai kuno bab sikre. 100 jona jodi or jaga buta tong hanke, siniti promoter jaga bo, hai om hopan sini or jaga bo 85 to 90 और जगह से निपुटा है तो ऐसी 100 जना वो जते बात बाकी जो तो पार्टी पर CPM कांग्रेस बीजेपी हाई किमिलिसा चिन और देशा सावमया ए बो हाई बरो रसिनी अमपीओ जेकफानो राम राज्य तो बसनाय हि साइड दंगायसि अम कुनु मते जोंनानि रया अमपी नि वाइटिया कुनु मते अमंनानि रया फाइनाय सालो दंनंगो पातनो तरजागै निजे बा निजे जदिसिनो कुनो अमाहाय जदि मेसेज हायारो तंखायके अमनो जवाब नानि बांगे अमपिन वाइटिया स्रिंके कुनो समय तंगला दे फाइनाय सालो अमपिनो जों आगेनि बुटा साइड गोबां खोबके जों बुबाग्रानो जों गिब्रनाय बिजय मिसल जानाय सारा अमपिनो जों क्लेरनाय हायसि जतनो खुलुमबाय के हामबाय जतनो जों दिनै 17 तारिख मार्च मासे 2026 नि मंगलबार अमपि पार्टी अफिसो थांनाय 15 तारिख सिनि अमपि नि हुयै हेक जयनिं रमानतै जों दिनै कायसा सानानि बाङै सिनि मिडिया संनो जोंमा फाइके मिडिया हाउस अरो साखा देवराज सिनि बरं देवराज दालारमान रिटार्निस ग्रुप नि मीटिंग दं हुनै सावै तलांगै एरें बमन कारय रमाना जों दिनै फिरगनाय जे बरफ थांयावै मंसाफल साइमिया बन बमनावै बावु तंग हुनै सादांमनि बतिनि फिरगनाय सिनेर फाइमानजा फाइजा जों दिनै कक सानानि बो बान्दावो
OMPYTF ni president borongna Deboshish Jomatia teu phaimanja phaijak OMPYTF ni vice president borongna Randon Jomatia tei OMPYTF OMP block ni ngui secretary Bobijoy Riyang tei sini leader tongo Ojoy Koloi tei sini tongo Ojit Molsom Joy Jomatia tei jito Omaiki regional president so sini sanani ma phaibu omono sanani phaimani khe Bobijoy Riyang no পর্যন্ত ববুং মেনশন খাইরো খরো থানাই 15 তারিখ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন জয়নি রব তীব্রমা থাইয়া কাবই বিজেপিও জয়নি রব হি সামনো তিনি কক ফিরনাই সিনারো ফাইমান জাপে যে বরং বং মেনশন খাইজাক ও বরং তিনি খুব তিনি রনু খানা সব ফাইজাক বরং Bobijoy Riyang তা তিন দশম বকক না হামবাই মিডিয়া ফ্রেন্ডস ন লাইনাই 15/3/2026 वो देवराज जमातिया जे आगरतलाओ चिनी आनी मंगो जे बो जयनी बीजेपी जयनी रिमानी आनी मंगो Bobijoy Riyang आनी चेयरमैन बाबू जंबाय दंगोनि सामानि बनो किसा साना नायो जे समयो 15 तारिखो आनी 2025 निसिमी हामया कलाइजा आं खूब व्यस्त सलाबिया जरामाइया ओमाय खाये आनी पारा दिनो 15 तारिख न आनी मामा बुथैखा ते आनी यं बुथैजा आंगाफोराव मुक्तबे गंतबे अंलाइजा थैलाइबा कोइ जों कोनो ओमाहाय जयनि नानानि राव जयनि ना कोनो बबाय सालाइजा बुकरै ते आं ओमाहायनि कोनो सिद्धांत नाजु बुखा बुकरै सिद्धांत नाजु बुकरै आफोरा आं गास्तरक से खालिमातो यंवाइसा हानिके नि आफोराव हता फैचिनि President Borong Ganang Deboshish Jomatia YTF ni Bosaka ni ngoma hame bahai khobar tang ano video rahau radi video naikha ani bung mention khaija to ang loge feedback khaina ni miya 16 tarikh ang amro joramalia gas to khaimani chini riang rongke hosti rok khasau ke phaimali hangar holai phaimalia ini hingke 17/3/2026 ang jetau Bobijoy Riyang bo jongbai tongo samani no abo je Devraj samani abo datal ang Dipra thano tongo te ani pusbo ILC chairman YTF ni secretary boto kabono ge jeta bo borong gona MDC Sodagor kolena hamya samani borong gona pathana Jomatia no je hamya samani kono chair ya kono naya eta bono naja de tong ceja tong abo ang sina batha na de phiaba ang MLA close ka hamno tong MDC bai butongo joto entire party ni ang tiprama ta ang communication to jogajog butongo thang phayo ang party ko jogot joto bano ani communication tong kono get ka hamno ani party cholito samba